Habedi, Itakuwa Ella, Habedi, Itakuwa Sele, Sa, Itakuwa Habedi, Itakuwa Itakuwa a gomme a o etheleditšego ye ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae yeo e go gašetšago ka frequency a ya 96.3 ifm ke moka ge e ka ba frequency ye ga e go fitlhelele ngwanešo o seke wa tshwenyega re a fitlha o ka re topa fela mola go www mcrs co za a re a leboga a ke tšee sebaka se ke a dumediše moroka ebile ke tshepele go dumela gore o bile le weekend e botse a ya katlego ke dumediše balli ba rena ka fa ba gona ba gorogile magagešo re ya leboga gomme ke bue ke tle ka mo go wena ka moe moroka ke go tamiše semmušo gomme ke go fe sebaka se gore o tamiše babogedi o tamiše batheeletše gore le kgausi mo a ba re theeleditše go ba le gona prof a ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše ke amogele madume a borutho a go tšwa go wena malome ka kapa ke boe ke dumediše magagešo ke dumediše ba bagolo magoši baruti ba porofeta mangaka setšo batheeletši ba bagolo ba go theeletša motse community radio station radio ya gabo rena balli ba gabo rena ba bošego bja lekgono re ya batama le bona re a leboga ge ba fihlile ka mo meagong e mebotse meagong e mebotse ya kgašo ba tlile go lla dillo tša bona re a leboga magagešo ke a leboga malome ka kapa re a leboga moroka bagešo re tla ka mo go lena ka fa moroka šue o le amogetše ebile o le tamišitše re tlo go kgopela gore le re fe madume a lena le tetsebišeng gore ke lena bomang a letšwa kae pele le ka tlela re fegolela se borala ka baka la gore go bolela nnete ya mankgonte di a kgokgo gona a magagešo mampi a re tloga re lapile melela ruri kgaetšedi ya ka ke tlo thoma ka wena ka fao o tamiše ge o fetša o tšee le kopelwana le o lefe mma gore na a re tamiše tata gore na a re tamiše ke moka re tla re kgoneng go tsena ditabeng kgaetšedi yaka Thobela batheeletši ba motse community radio station ka pitšeng tše kgolo. Ke rata go dumediša batheeletši ka moka le babogedi. Ke dumediše le yena ntate ka kapa le ntate moremi le bo abuti malefo ka mokhwe. Ka leina nna ke nna Nele Ntlele ke tšwa Motete. thobela Ke a leboga le ha ke fokola le ga o fokola koko ntate empa he ba ngwele ke tlile mme ka thaba le bona le nna ka hana jwale ke leboa tsohle tse bang le tla re fa tsona re tla phela hantle mohlomong ra fetoga ga tshwana le batho ba bang gona ba bang re ile ga segema ke ya nako tse telele ga welwa ke metse ga welwa ke eng empa he ke a leboga ke utlwa ke thabile ebile ke itumetse ka nnete ke tlola ka mokgwa o mongwe ke sa tsebe na ke thabetseng hakanakana jwale ke a bona gore na ke eng se etsang gore ke thabe hakanakana ke lena mma gore na re kgopela le re dumedišeng le re tsebišeng gore ke lena mang le tšwa kae okay mo go tšeo tša go tlola re tla okay ntate jwale nna ke nna Nyalleng wa Hataole ke tswetswe Masiti ha ka Matekane ke ntse ke phela hana teng ke ntse ke le teng mme tsohle kgale ke di amoela ka nnete mme tsohle re a leboga tata gore na madume re a kwele a kgaetšedi ya ka le mme ka fa a re tla ka mo go lena ka fao
A ke le dumediseng ka moka radio Moise, ke dumedise le bamamedi bohle le bontate bohle ba ka moo ka studio. Nna ke Ntlele, ke Johannes Ntlele, ke tswa ke le Moteti mara hae ke Lesotho. o gae ke Lesotho. Re a leboga ba gešo, re a leboga le ba ga Ntlele ka moka. Wa mama kwa ga taole. Wa thoma ke re wena re tlo tla mo go tšetša ga taola mo. Re a leboga ba gešo. Kgaetšedi yaka nnape o no tsena ditabeng o re fe ditaba tša gago ka botlalo, mathata a lebeileng mo le gore go diregileng go tloga mathomong go tlile jwang gore le be le fitlhe mo mathateng a le leng mo go ona. Gomme melao ya ka mo diphapošeng kgašo ka mo ba gešo, re kgopela gore megala e beng on silent, re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dikereke le a dingaka le baporofeta ka maina mo moyeng, re se ke ra bitša maina a baagišane mo moyeng. Ge e ka ba ke moagišane no ba gore wa moagišane wa rena re taba ke sekete, ra tloga ra ya ngakeng tsoko moporofeteng tsoko kerekeng tsoko, gomme ile e kgone gore e rorope gabotse. Se sengwe gape ba gešo re kgopela gore re apešeng polelo ge re bolela, go ne le mantšo a mangwe sealemoya ga se dumele gore a no bitšiwa ka mokgwa e leng gore a ka gona. Polelo re a e apeša, lebaka kgolo ke gore sealemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane, jwale lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang ka mo le swanetše le fitlhe tsebeng ya motheeletši, le dule gabotse ko tsebeng e se ka ba leo le lomelago. Ke tlo bapala setsopolwana se se kgaetšedi yaka go ka nokwa se gomola ke moka o thome. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši, ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga di a di le kgaetšedi yaka. Ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ka gobane re kgopela thušo re le ba ga Ntlele. Thušo ya rena ya mathomo ye re kgopelang ke ka lehu la mmangwane wa ka ka 2023 ka di 24 tsa July. Mmangwana ka o ile a hlokofala. Mmangwana ka o hlokofetše so ka morago ga bolwetšinyana bo bonnyane bo bokopane. E be e le ka Mantaga mmangwana ko ba itukišetša go ya mmerekong. Ka bano ba ya dula le cousin a ko mongwe wa mošimane kwa Mamelodi. Mmangwana ka o ile a itukiša a kena ka kamoreng a apara uniform a gage ya mmereko, and then o itše ge a apara borukhu o ile a fakela loto le loane. O itše ge a fakela loto la bis2 ke ge ke bona a lapa and then a wela godimo ga mpeto. Hao cousin ka o re wa tipotšiša gore gane mama ke koko a bona mara ba mmitša ka mama. Wa tipotšiša gore mama sale a kena ka mola ka moreng ebile nako ya tsamaya gore a ye mmerekong bothata keng. Awa wa busy wa mmitša a fetole o kena ka mola ka moreng. Ge a fihla ka kamoreng o kry-ile gore mmangwana ka o robetše mo godimo ga mpeto. O busy wa mošikinya mmangwana ka a šikinyege ebile a kgone le go bolela. Awa cousin ka o founela ausa gage o mongwe wa nyana a dula mo Moteti yena. Wa mo founela wa mmotša gore gape mama šumo godimo ga mpeto o wele motho ene a kgone bolela a kgone šikinyega. Cousin ka wa ngwanyana ra awa tsamaya o bitša mme o mongwe ba bereka ka moka cause ba na le koloi, o mmotša and then ba tle ba tlo mtšea ba miše. Mmangwana ka ke motho ene gore na thwasa ka mo saeteng e ya Limpopo. A re o mmotša and then ba tle ba mo tseye ba miše gona mo na thwasetša gona. Awa ka nnete cousin ka la mošimane a ya kwale a bitša mme ola tla le monna gage ba tšea mmangwana ka and then ba miša mola. Mmangwana ka go fetile 2 days le motho e leng gore a kgone go bolela. Ka Laboraro mme ola ke ge a mfounela ne ke le tseleng ke tšo khapha bana ba sekole le forong. A re mmangwana gago šo o phaphame o nyaka go bolela le mama gago. Ka mmotša ka rawa no a ke gae ke tseleng ke ya gae ne ke khaphile bana ke tla re ke fihla ka le direla call back. Okay e fihla gae ke mo direla call back wa founa gape. Mmangwana ka o bolela le mama ka. Mmangwana ka ne le motho e leng gore a bolela na fela pelo a sa fetše ditaba. Awa ba bolela le mama ka ba bolela ka Sontaga mmangwana ka o founela mme ola o founela cousin kwa ngwanyana wa mmotša gore
ko kwa gago o re o gopela go le bona wena le cousin ya gago wa moshimane. Cousin ka ngwanyana re awa ka gobane no ke lata ne re gopela gore re tle ka moswane furugo. Ka moswane furugo la Mantaga go tsena call ba ya gore mangwana ka o hlokofetse. Cousin ka o tla ka kwa le gae Mantaga o a re botse ra gape ke kry-ile call ba re mama ha sa le gona. So ntho ke ntho e leng gore le hula mangwana ka ke le hule leng gore le no a re so amogela gore mangwana ka o hlokofetse. Even le mamaka ke first born ga bo mangwana ka ne ba le 5. Mamaka ke first born ba itira ba ka moka ba hlokofetse. So mangwana ka ena ke ena motho le gore le hula gage le re kushitse bohloko le ka tšeko a re kgolwe ra tipotšiša gore o jele ke eng bothata ne ileng cause mangwana ka se motho a lolang ke mamaka ke ene e leng gore re expectile velo rawa nako nngwe le nngwe seng mangwanaka. And then bothata bo bong gape ke moagišane wa rena. Moagišane wa rena o re phediša ga bohloko. Moagišane wa rena ke motho e leng gore o no dula itla gae mehle o dula itla gae ene batho ba bantši ka mola saeteng e la rena a ba mo tše gabotse ba nagana gore mo gong o dira dilo tša bošego. So moagišane wa rena le yena a re fe boroko. Moagišane wa rena ka mo go ga bona le gona sa le ba hlagela ke lehu sa le go ba la botong mong wa bona o na dula toropong ba ile ba mo tšea ba mo tliša gae e ne e le Labobedi a lwala and then ba kgopela papa ka gore ka gobane ke motho wa monna ene a kgone o tijiša na sa kgone o tikiša toilete and na sa kgone o tihlapiša. Ba kgopela papa ka gore ba kgopela gore a ba thuše ka yena. Okay, Labobedi o tlile, Laboraro, Labone ke ge a ba šia and then go a dirwa tša dipoloko go a bolokiwa. This year ka di 1 tša February ba ile ba dira modiro wa dihlobolo ba hloboša moagišane wa rena ka gore ke eno na mo rouletše. Ke ge ba involva le papa ka le yena. Papa ka le yena ebile motho e leng gore le yena o tsena dilong tše tša bona tša gore ba mo hlapiša. So le yona yeo re nyako tseba gore e ya kgonega na gore papa ka le yena na a tshwanetše gore a hlapišiwe na. Ema pele sese papa go o hlapa ka ga moagišane o hlapela eng ga moagišane ba re ka gore o be a ba thuša ka abuto la bona la be a lwana. and then papa go o yena o tsena jwang tabeng tša go hlapa. Ke yone re nyakang go e tseba le rena ke yone re makatšang. Ke kwele o bolela tabe nngwe a ke nyaka go ikwešiša taba o re moagišane o le tshwenya kang Moagišane a ke re bjale mo a le yena o theeditše radio ene go nyaka gore tabe e kwagale gabotse gore go sa sa iskatle ya dula ka lehlakore le leng le le seng right. Moagišane ke gopola mama ka nako e a tlo tla mo gae a tlo thoma ngwadiša taba tša megolo. Mama ka o itša tlo kry-a first pay ya gage ya SASSA. Moagišane o ile a tla a kgopela mama ka gore kgopela a mo kadime 5 ranta o nyako o tlatša a reke snaife. Ka pension mama ka ya bobedi a boa gape moagišane a kgopela mama ka 2 ranta a re o nyako o tlatša a reke snaife. So tšatši le lengwe re ile ra re tšwile papa ka a tšwile a ile go ngaka tsoko ye nngwe ngakela ya mmotša gore go na le motho o e leng gore o be a etla a kgopela di 2 ranta le di 5 ranta. Motho we ke yena o a irang gore le sokole ka taba tša ditšhelete. Alright papa go kae Asho alright gabotse papa le sola eng ka kua go moagišane ge kore le naganang le solang go papa le moagišane. Rena go ya le ka go na le auso mong ke girlfriend ya abutaka auso la o ka re ke motho e leng gore o a bontšhwa. Nna o ile a mfounela epa o itša fetšong founela o ile a mpotša gore ke sekebe ka e bolela. O ile a mpotša gore aowa wena papa gago le moagišane o kry-a le gore mo gongwe sa le ba kopanela mapai. A re a go kgone gore ba no mo hlapiša fela ntle le lebaka. Ema pele go bolela makoti
o re o ratswalage le moagišane ba ka no be ba kopalena ba ka no ba ile ba ya go itsheba ba boa o e beile ka mokgwa jo gape tate umo gape šediwe bjale ba reno nkane o sapile ka kua a ke tsebe papa ka mokgwa o ba bolela ka ona a e swetsa mara ya gore ke tlhapisitswe yone ke nnete ba ile ba tlhapisa ka gore motho go ya ka mokgwa ba boletseng ka ona motho a fitlha o fitlhetse mo matsong aka and o na sa kgone go etsa next ke motho wa monna o na sa kgone go etsa next o na sa kgone go tswa o na sa kgone go ya toilet o na sa kgone gore a ka emela go lo gota o ne a gotela mo ke mo tutula ke mo apesa ke mo hlapisa yaanong ga a sa tlhokofetse ke ha ba re koko a teng ke ha re ke tshwanetse le nna ke tle ke tlo hlapa wena tate mogolo gabotse o hlapela eng ke eng eo ba reng o e hlapela nna ntho e ba reng ke e hlapele ga botse ga ke e tsebe ka goreng ka gore mathata a magolo ka mogae le ka batamela mo mathata a magolo ka mogae ko go na le nako e nngwe o a tsoga gore yena sese a tsoe pele gone a ye ka ntle ga a fitlha ka ntle ka mola o tla kopana le ntho e nngwe mole e file ntho ele and-e ka ge e na le 5 years or 10 years e robetse mole ka falešeng ke eng e ntwe e ka re ampore le dinyane la tshwene ke ntsho ka kgala ka re ampore le dinyane la tshwene le re ampore eng le dinyane la tshwene wa e bona ngwana teng ka re ngwana ka Sesotho le re ke eng sorry papa ka gore ke boletse Sesotho ka Sesotho le re ke eng le dinyane le dinyane go ra re ke ngwananyana wa tshweng ya le ko go kwele yaanong ka eng ka ntho e ka e latlha ko fatshe kwa ntate mongwe a ga go nna re ga ke feta mole e reng ke bitsa makhelwane ka mo a tlo bona ntho a makhelwane a fitlha re ntho e ke be le sa e latlha ka gore gale ntho e le ka mo ntlong ka mo e setiswa ko wena gore e kgone go phetha mesebetsi ya yone okay ya se ke tswile ka tlong ga go sana thusa ge ko e latlha he ka be ke tsamaya ke dio e latlha mara ka morago go mo ebile before go ntho go bile le dinthonyana tse ngatanyana tse snacks ka tlong ka mo ne re sa le Gauteng le mama ngwane o seng a go a tswa o no thola masepaditse ha go kena ka go ye ka mora o no thola masepaditse mama ga a tsebe go na tswa hoseng ha o tsoa go kopana le ntho tse ka mo ka hae ka mo ke le qhobeshano ke dintwa a go utlwana ga go utlwane ne ke sa ra bolela e mongwe o ya kwa e mongwe o ya kwa e mongwe o ya kwa bana ke ba lebile ba ngadile ba dula spread ka go ka la go yana ka hae ka mo ga go utlwane ba bang ba ya kwa ba bang ba ya kwa ene mme sese a bolelang kae o bisi ebile wa kgona le gore a tsene kene ka mo a fete a re fete ka mo a ye go mama ka kwa a o paka madimampete ka ko ka more yena mma moagelwane a ye go robala godimo ga mpete wa gago le mosadi wa gago wa ba le mo maoto a no tsena le feta a ye go robala godimo ga mpeta le a no tsena a re fete yana ka mo sitting room a kenelana ka ko dikamoreng a tumello e kaka o e tšea kae a ke tsebe go eng ka kae ka gore sesilo a ka mogalema ka yone a ka wa utlwisisa o boletse o tate ema pele o ra re ge mosadi wa no tloga a tsena ka lapeng la gago ge a fetša ya ka kamoreng ya gago a ya go robala godimo ga mpete ge wena o ka swara ke boroko mo mosegareng o ra gore wena o bale o ye go robala kae moagelwane a ona mo ke tlile go robala o ra re le wena o a le yena kua mpeteng yaanong o wa kae ka mo etsa jwang ka go ba ithuyana bjale gape o ra re bjale bo ke bothata bo o gatlhaneng le bona ene bo tloga bo nyaka go lokišiwa
a ke re tate ke monna o gagage Eh. moagelwane o a fihla a ba dumediše o wa ka kamoreng ya koko le tate o re godimo ga mpete o a robala jale go fitlha gape ka gaka ke ne ra eta go robala ka nako e nna ke nyakang ene go hlapa ke tla hlapa ka kamoreng yaka jale tšatši le lengwe ga ka ra etla ka kua tate a go kry-a go hlapa ba moagelwane a ke kwa ke tsebe malome ka kapore wena o e kwa buang ya a ke leboge moroka a ke leboge tateng ke o batamele le kopelwana le o dule gabotse tate Ne. ke motshekolo wa geno wa kere Ene. ola ke morwedi yago Ene. ka gore ke kwa le le basotho moteti le tlile jwang Motletli re tlile ka mme momba ke mme Mamothapo ke mokgotsi wa Maya Mofumadi yaka. Ka go ba o tla ka go tlwaelana ha bona ke yena a ila ka go makoko o nyakana le poleke hona kwa Moteti mme re ka go thusa wa e fumana ka nnete ra e thola poleke ra dula ne re dula seteneng sa ntate Mombaga ke Madonsela moo go lokile segwera sa mmatswalago le mokgekolotsoko se le tlišitše moteti le dula moteti le tlwaelane jwang ke eng ntwe e dirileng gore le tlwaelane thata le mme wa ka mo moagišaneng o wa ka mo o na tlwaelane le Mama Thomas ke tšhomi ya mama ke tšhomi ya mama okay na tlwaelane le mama le nako a na sa ntse a bereka bo Cape Town bana ba kgona ba dula ba ntse ba founelana ba boledisa mara jaanong mma ka mo o na se tlhokomele metsamao gona metsamao ke ba kana gore metsamao o ra eng ya mohuta mang papa yona ye ga o tshwana le ona o wa gore a batle 5 ranta gore a batle 10 ranta ha mama a tswa mogolo o batla 5 ranta ha se batle 5 ranta o batla 10 ranta ene tšhelete le tsamaya ya na sa itlhokomele metsamao e and then ka baka la gore mme wo wa moagišane wa di-5 ranta le di-10 ranta ke ena a beng a bereka Cape Town o buile Cape Town o tlile gae and then ka baka la gore be ile tšhomi ya mokgekolo wa geno go tlile jwang gore e be e feleletše e ba tšhomi ya gago kapa mogwera wa gago mo ebile o kgonang go bitswa gore go ne le molwetši ka mo o tlileng ke o re tlhapišetše yena molwetši elwe ha botse a ke a bitswa ke mme ke bitswe ke ntate a tlisitse molwetši ha ke ba thuse ke ba tshwarise yena re mo kenye ka tlung ka go ba fitlhene sentse le bosiu ba bo 9 to 10 ana mo ga ba thusa ka ba kenya ka mo kenya ka tlung a ke kgopela gore o no ntšhekele yena ntate o ke eng le batho ba ka mo ke family ya ka mo mara ha dule mo okay o dula site tse tsa Bloemfontein a kgopela wena gore o nne ntse o ntšhekela yena maki ke kgopela gore o ntse o ntšhekela yena gona o ntse a etsang ka gore wa bona mama e o one plus leoto le le leng ha le bereke o tsamaya ka dikota ga jaanong nako e nngwe o tla go wa mo phamisa a palelwa ko a mo phamisa ka go jaanong le leoto le le lona le batla nna le nganke and then wena o be o ya ka mola ka baka la gore o kgopetšwe o hlapiša molwetši wo o mo apeša o modia dilo ka moka ga tsona tše e leng gore molwetši wa di dirwa nna ne ke ya fela ke kgopetšwe a ke kete go etsa mmereko ke a boa ke boela gae and then molwetši wo ge a hlokofala o hlokofetše wena o le kae ne ke le ntlong and then ba go bitša ba re o hlokofetše ga ke keta go tswa am sure ne ke na le 10 minutes ke tswile ebile ke go yena ke go ya ka mokgwa ke mmonang ka teng ga ke tsebe mara
ha o ka ba le bothata o tla re botsa ka gore go nya ra go abala jana ga dumella mo re ketang go abala ga thu go utlwa motho a bokola thusang a ke re ke hlaga ka window ke yena o eme mo ke apara wa so ke wena a santse go wa itukisa wa llate ga ke fitlha ke re na molato ke a re motho ele o tsamaya ga ke a fitlha ke fumana wa ka nnete o tsamaya o wena ba ile ge ba re mothola o tsamaile kana ba go botsa gore mothola o tlhokofetse and then wa tsena gona ka mola stopong ka mola a leng ka gona wa mo check ka kena ka moele ke fitlhile ka kena ka mo sheba ka go mo apesitse kobošio re mo tloela re tla mmona a nako ntse itsamaya ambulance maybe ba tlile ba di-ambulance gore ba mošara ba tlile jwale ge ntate o a fetša go hlokofala o boloketše gona mowe ka molapeng le o boloketswana ka molapeng le mo lona ditalo mo and then wena ge family e boloka e fetša go boloka jwale ba bitša dingaka kapa baporofeta gore ba tle ba ba hlapiše and then ke moka le wena ba re o swanetše o hlape nna ke hlapile ka morago ba hlapisa a wa hlapa le bona ba hlapile ba ne ba nnoše pele ba hlapile ba le noši and then ge ba fetša ba bitša wena ba re tla o hlape ha ba fetsa ba bitsa nna ba tla go hlapa mabaka a gore ba go hlapiše ebile lebaka la gore ka baka la gore wena o beng o hlokometse molwetši wo and then le ka nako a hlokofetse o tsene ka mola a hlokofaletseng ka gona go ira gore o apere senyama sa lehu le go ya ka mokgwa ba boletšeng and then ke moka le wena wa bona jwale ka motho o mogolo wa bona e le gabotse gore o swanetše o hlapele ka mola motse and then ge le fetša go hlapa metsa gona ba išitše kae ba tamela le kopelwana papa ba hlapile ka ntho e nngwe a se metsi ntho a se metsi keng e ka re bolekwe ba kgomo ga ke tse bo kopantswe o tlotswa ka bona so o be o šitše ka mmele ge o tlotswa o hlobola hafunyana jwale hafunyana fe and then ba go tšhatša ka boloko then ba tšhatša ka boloko bo o be o tšhatša ke mang ke ngaka ke moporofeta ke o mongwe wa leloko kuemo ke koko wa mo wa leloko ke yana na ntshasa ka ntho alright ge ba fetša go go tšhatša ka boloko ke moka wa dia jwa wa ya ka kua ga gago ka boloko bo go ba wa bohlapela ka mo jareteng ya bona ke bo hlapetse hana ka metsa gona a ya kae ke bo hlapetse hana ka mo metsi a teng ka tshela ho na le sekoti mo ba epile sekoti mo o a tshela a keta o tshela o nka mmulu o a tswahela mo okay and then ka moraga gore o kgopiwe ka maloko jwale o tšholle le metsa o mowe mokoting o be o le gona ka morago ga mowe o tekwile e le wena o sa swana le mathomo goba o tekwile o fetogile nyana a ke ikutlwa ke fetile ke utlwe fela ntse ke le rate mara ke utlwe ka o sane gore mmele wa ka ga o sa tshwana le mmele wa pele ke ka re go na le bothatanyana mo mmeleng ke na le gore ga ke re ke a tsamaya ke utlwe gore ke a lapa ke palelwa ke o tsamaya ga ke tseba gobane go ba so meko ye o tekwileng ka yona ge o fetša go kgopiwa ka bologobo e be e le ye e leng gore ga se nke o e kwa pele go ira gore bophelo ba bifo boloko le ka moraga boloko re a leboga and then mofekolo wo go tloga tšatši lengwe ya ba motho wa lapa la gago mo e leng gore o kgona go tloga ka kua ga gage a tlo go patlama ka kamoreng ya gago le mofekolo mme wa ikgalemela ntho jwale ka monna lapa ke ile ka e kgalemela le se ile ka e kgalemela mara ga e tloele and then ge wena ka lapeng la gago papa o sa rate selo se se dirang ke mmeo
and then le go mo kgalema a sa gokwe ebile a sa nyake go kwa nto wena o e bolelang o dirile eng jwale ka ntate wa lapa ka baka la gore ka mo ke ka ga gago ka mo go swantse mo diagale nto o inyakang e o sa inyakeng ga ya swanna go diragala o dirileng ka seemo se sa go gore motho a no feta ka kamoreng a no feta batho ka moka ga bona e ka kamoreng ya gago a ye go patla mampeteng wa gago nne ke rekile go bua ke buile le ena ka ba ka bua le e mong wa sister ka ga ke le nthutse ka go kgalemelela mme ka motho leo ke tlo mo rwala ka mo isa police station gore ka mo isa kgorong ka mo fa ba kgoro go ba nkgalemelela ene ke a itse ba nka kare ke a kgorong e le mo ba di mo meta so ke kgopela go le nkgalemelela ka o dutsenyana matsatsi a sa ya jalo ka nako ile a na ya pele go kena a fitlha tsekana ka mo sethego mo a boela morago mara ka se ke se bonang kore ga ba utlwane le sesi kapa ka sesi a sa le go tla ka nako a sa mo utlwisisa sese ga a sa mo utlwisisa goba mme ola ga a sa utlwisisa sese mme le ga ke tse gore ba thubišane ka ba thubišane ka taba a diaparo mo gore sesi ile sister ya ilo la mo fa diaparo so mme a ba le fupela gore a batle go dinka e tsa hae se ka tsa tlhotse di ya go sesi alright re a leboga le nthometse dinepe a ke tsebe gore lakeng ke utlweletse dinepe tseo mo di kgone go bonagala gabotse le nthometse dinepe ba gešo le a tlaišega mebeleng ya lena le tswa dišo tše e leng gore ga le tsebe gore na di hlola ke eng le lekile go hlola mola le mola e fela ga la kry-a thušo godimo ga tsona dišo tše di thomile jwang kgaetsedi ka nke go tlhalose wena ka mo gore thomo ya dišo tše di thomileng jwang go fitlha ebile di fitlha mo e leng gore di gona gone jwang taba ye ya dišo ntate ka kapa ile ya ba ntho nngwe e leng gore ile ya re sotla ka lapeng diso tše di ile di a thoma ka nna ke tengwaya o rwa tengwaya after 2 days nyana o bona go tswile dišo o rwa tengwaya after 2 days ke dišo di a tlala mmeng di ile di a tswa nna le ngwana ka wa boraro and then go tloga moo di a ya go mama ka le papaka diso tše ke so tše e leng gore e re tengwaya ka dilo tše bogale nna ne ke tengwaya ka kama mama ka ena mama ka nna tengwaya ka dilo tše bogale ebile a di samela o kry-a sametše dithipa o kry-a sametše di-screw driver dikero nna tengwaya ka tšone ke dilo tše e le gore nna tengwaya ka tšona tšeo papa ka ena nna tengwaya ka scorpion branch and then ka November ka belega ka kry-a ngwane wa kao le ena go a fela beke ke ge le ena di mo tšwile mo mmeleng le mo maotong le ena ke ge di mo tšwile a lla o bone gore o a hlohlonelwa so taba ya dišo lona ile ya ba taba ye nngwe e leng gore ile ya re sotla thata ka mo ntlong ile ya re sotla dišo tše di le tlaišago tše ke bile gona pele ga lekhu la ka baagišane goba di bile ka morago ga lekhu la ka baagišaneng re le hwemotše le pele o ebile pele ebile pele lekhu le le no kry-a e le gore dišo di gona le tengwaya ka ditipa le dikao mara e le gore moagišane le setse a thomile go tla a dula ka kamoreng ya mamaka ke bua tate a re o ka re taba ya gore a tle ka kamoreng o ka re ile menyana wa re reša a e so yena tate ka kapa e sa direga o sa direga wena jwale ka ge o bona e palela batswadi ba gago le wena ya go palela nna tate ka kapa moagišane wa rena ke motho e leng gore nna wa ntumea nna mmola metlhe ge a itla nna ke a tswa moagišane ge a itla ka ntlong nna ke a tswa ke ya ka kamoreng
le mošia le mmago le našea le mamaka mona e le gore dipolelo tša lena di tlogala le sa motshepe gabotse Ee. mara mošia le mma lena le mma lena wa balo nna ke a tswa fela ke mošia le mamaka kore ke mona a itle ke no kwa gate ya gago e bulega fela ke a tse gore o tla gae and then ke tšea ngwana ka ke a emelela ke a ka kamoreng gane le le family mokgekolo le motšhabang gore le ka no mmotsa gore a se ka tla sata ka mojarateng ya lena awaseso ka se ra o tsebe a ke go buale ge o bula a ke femola ka wena ke re ge o bula le lesogana sogana le o setho o sa lenyaka o tlo le motsa ga o sa lenyaka ke jwale le ka ga nena le ka ga bonena moagišane šo o wa le hlokometse gore o le kweša bohlokong maikutlong ke palela ke eng go botsa moagišane gore re kgopela o se o sa tla ka mogae e palela ke re lekile maga mantšhi a se ena le wane le ngwana gage le ena wa tsena ka dikamoreng batho ba tla ka tshang ka mogabolele ina ba tšhaba ao wa e palela ko dila le bona gore ka mo ke ka ntlo moroka re le baagišane ka moka ke tsebile meloko me mengwe ya geno o ka seno o tsena wa ya ka ntlong ke dibile ka kamoreng ya batswadi ga go kgonagale ne gona gore ba tšhaba go botsa moagišane gore bjale gona go lokile and o ka kry-a e le gore moagišane mo e le motho a nyakang go moraka ke sesi batswadi ba ba nyako moraka ka gore gabe ya moagišane o ka re tshwenya go la sesi ka gore ba rile ke mokgotsi ya go nna go sesi wena o reng ka taba ya moagelwane nna mogalelane e bohlokong tate e bohloko e bohloko jwang tete e nyaka go moraka ke tla mo rakela kae gobane ke ntlo ya hae ke ya hae ntlo le nase yaka bona e tjena e tjena so ga wa tla ka haka o tla ka gore mona ha a tsamaya maoto a mabedi a magago kena ka haka utlwisisa ene ha kena sa nne ituela fatshe sohle fela ituela o tla dula disosotha gore nna nka wa fatshe ha nka sa bua ka ntho tse batswadi kopwaneng ke re motšhaba ke mme e mmotsa ra se ka tsena ka ntlong letšhaba wa tseba ke eng ke ikutlwa ke sa tsebe na nka reng ho wena kapa ho yena nna ke motho a ntate go na le melao e mengakele re tshaba mo melaoding ya government la go tsenta moroka wa tsere go no moroka mo go leng tengwe ga e tswelele mo mo go leng tengwe gona batho ba ga ba e bolele goba maybe re bitse moagelwane yena a tla re botse yone no moagelane ga a tsebe gore ntlo a di dirang batho ba go leng tengwe e ba e leng gore ga ba e bolele and-e nako e ya tsamaya le tlo re mola nako e tsamaile e be gona le nyaka go phula taba moagišane o le motšhaba eng a re re mmetheng a re re mo kgorometseng le motšhaba eng go mmotsa gore re kgopela gore go tloga le fono ge o tsena ka mo jwale ka moagišane o felele mola motlhareng o se ko a tsena ka mo ntlong o tlo tsena fela ge re go kgopela le motšhaba eng go na le lentswe le leng le a le ntshitseng mo yaanong nna ke la ka bolela le family ka buisana le family ka na wa mme wa ntsha lentswe le hlooho go ka gore a ka nna a ka ntsha kotsi mo ka gore o re o mama moage gape wena o balla matsatsi from no papa we a re o balela mogekolo wa gago o mballa matsatsi papa we go di hour papa we jaanong re maybe go na le ntho a e tshepa go na le ntho a e tshwere papa we papa le ge e le gore o e swere o fa ke lena maatla a gore e be gona mo go yena because ene ge e ka ba o gona o e swere ka nnete o tlo e berekiša because ka mo lapeng la lena o tsena ka mo a nyakang o dula mo a nyakang o patlama mo a nyakang jwale ka tlhogo ya lapa tate motho šo o boditše mogekolo wa geno gore ke mmalla matšatši ene mogekolo wa bajwa mara wena o palela ke go botša mogekolo gore ka moga ke sa go nyaka ke ka mmotsa kere mara ha o twisisa ha tlogele le ngwane o le a mmotsa mara ha a tlogele le a tseba re kua maphodiseng gore nto ba e bitsang gore ke protection order wa e le sa e dire
ka khomotse Aha. Nna ko re ha ke tsebe ka nnete hore na ke ne nka etsang jwalo ka motho a sa kang a kena sekolo ko tloha kwa Lesotho re tla ka mona re tlo dula ka teng. moroka ya ke kgopela re bolelele go ruma taba ya batho ba taba tša bona o ka re di ganela ka dipotleng batho ba ke go ne ntongwe a ba re botse yona moroka ga go kgonagale gore o ka tlaiša ke motho ka ga gago e se family ya geno wa palela ke go mmotsa ra se ka tla ka ga moremi kapa ka ga maubane ga go kgonagale ke eng ntho e leng gore batho ba ke ba kopane ka yona mo e leng gore motho ka mokgo a ba tlaišang ka gona maphelong a bona ba palela ke go no mmotsa ora o ka palela ke go botsa motho ra se ka tsena ka ntlong taba ye e moroba maubane a ke re no ba go no mmotsa gore moagelwane a re ne phedišano ke kgopela gore o be moagelwane ge o tlile ka ga ka o eme mola and-e se seng se ba tshwanetseng ba se tsebe maubane rena re ka ba thuša ka go bereka malwetši a mamama rena re ka se ye go raka motho ka lapeng la bona moroka ntho e swana le ge monna kapa mosadi a lla ka molekani wa gage gore o a ntlaiša mara a nyake gore e tle e bolele ke batho gore hlalanang e swantse e bolele ke mang ke mong tate ke monna lapa ga a rwale maikarabelo gape ke dilo banna ga ke kgole gore ge nka botsa moagišana ka gore ka mo ga maubane ka mo sekwatlho o sa tla katla a ka no ba le sebete sa go no tla ka kgale a be a tsene ka kamoreng ya mme a be a patla mo mpeteng o nna ke robalang le mogekolo wa gešo mo go ona and then go be le ntwe ke sa kgoneng go e dira wa bona ge re ka bitša moagelwane a tla mo sese o ka re o nyako o bolela nna ke ile ka leka go mokoba moagišano wa rena o ile a mpotsa gore ka mola a se gaka so a ke na right ya go mokoba ka mola ka gore a se gaka ke no ba ngwana fela ka mola a gona ntho e ke mmotsang yone so go ra gore ga botse o nyaka ke batswadi ba gago ka mola wena ko wena o sa monyakeng nna ke monyake ka mola ntate ka kapa re a leboga a re kweng le duma moremi ya ka le thuša ka eng ka gore le tlile mo pitšeng tše kgolo le tlo kgopela thušo re duma ntate moremo ra ka re thuša ka mathata rena a re nang le ona ka mola lapeng lela re a tlaišega ka mola bošego a re robale bošego go na le selo se se kitimang se thoma se kitima ka montle mo fase ka mo morago o kwa golla dikutu-kutu gola e seng kgale o kwa se kitima godimo ga mazenke ene gantši se dlalela mo kamoreng ya sese yaka so ke ka mo go robalang bana ba ka gona ka mo ene gape le thušo ngwe re kgopelang ke thušo ya dikoloto re kene ka ga dikoloto le tša bo mašonisa re wetse ka gare ga mašonisa a re kgone go reka dijo a re kgone go dithabiša mehle rena ka mekgolo bo mašonisa ba re kgolla and then ba re fa ditšhentši tše di re šalang le gona tšhelete a e dule ka ntlong ge re tshwere tšhelete a e dula re bone gore re dirile eng ka yona alright lekolota bo mašonisa bokae ke ntšhi ntate moremo sese e ka ba bokae tšhelete le ge e ka ba million e ne price e ka no dira 15,000 le be le dirang ka tšheleteng ka ge ke bolelo ra gona nto e kaone re e dirang bothata ba nako gore e re tšere go mašonisao mo gare ga kgwedi a re be le dijo and then re ya go mongwe gape bothata ba rena ke bona bo a re tšee mo mothong o i-one mma o gola modende ee tate o gola modende ke kgwalela bane and then le kgona go hloka tša go ja wena o golla bana tate le mma ba gola le ba babedi le gona jwale ntate ka kapa a re na selo Gona a bothata ka mo ntate ka kapa ka ntlong ka mo le gona ona jwale tshwanetse a no e beya fela ka mo motseng ole re na le bothata bo boholo ba gore re ka thusa gore re kgone re ba le tšhelete ba tlohele go nna ntse ba adima ditšhelete tsa bo matšhonisa ga o fitlha le tšhelete o kena le yona ka tlung ga o e beya mo ga o tšeka o ya mo o lo nwa metsi ga o boa mo le tšhelete laete wa tseba gore papa tšhelete e ka se dule ka gae ntle le ditokološi le boloi le ding tšhelete e ka se dule ka baka la gore ntlo e ya lena e tsena ke mang le mang
wa nyakang go tsena wa tsefilang go tsena o ne o tsena and then ntho nngwe le nngwe ye e leng gore ya timela ka mo ntlong gape re a botsišana kere ke be ke beile 20 ranta mola aowa nna ke e bone nna ka e bona jwale loyane jwang ka next door le botsišeng gore a la bona 20 ranta la be re beile mola room divided a ka se kgone go ya ka next door ga botsisa ka yona ka gore ga ke ga re a mmona ga re na bopaki bo jalo mara ga ne re mmone a kene ka mone re tla ba le bopaki ba go ya wa o bone o kene ka mole tšhelete e tla meng kue kue tate mogolo wa gola kere koko wa gola mme wa gola le dula ka gare ga ntlo goba ka gare ga re dp ke ntlo le agile ntlo alright a kere ntlo ya khielwa tate mogolo khiela ntlo ya gago o bie tšhelete tšhelete le swanetse le patele batho ba le ba kolotang a kere le ba thomile so mathata a gore tšhelete e dule re tlo le thuša ge le ka tlogela go fa batho ditšhelete la tlogela gore ge batho ba etswa go gola la fa ba bang ditšhelete di 5 ranta di 2 ranta tseo moagelano le sa monyaka ora le sa monyaka shosho a le sa monyaka go sa ge le tsoga le ye ka kua go yena le mmotsa kere nna re tla thuša koko mme o wa bajwa o wa bajwa le mmona re wa bajwa so bolwetši ba gage ga jwa la re tsebe gore ke eng re ya go dula fase re mo lebelele re bone gore bothata ke eng fela tšhomi magagešo a e be le magomo tšhomi ga e tsene ka kamoreng ya motho kamora ya motho e ne le diaparo tša motho kamora ya motho e swara tšhila ya motho kamora ya motho mpete o ka se o šere le tšhomi ya gago o ka se o šere ande ge e le gore koko le yena o dumelela tšhomi tša gage di robala mpeteng go tlo tsoga tsona ditaba tše di bolela ke ngwetši gore no o ratswa le o ka re o dula leo so koko le yena ke yena santse a fetse taba e ene ya gore motho le tshepiša gore di-houra di ka se fele le sa phela a se yena modimo fa se le ga se la gage fa se le ande le gona moroka le phela jwang le motho wa go bolela polelo tše jwalo wa bona nna mo lapeng leki ke kgopela tshwarelo ke no bona mafie ga go hloka maikarabelo wa bona ka mona ga maubane ge ke sa nyake motho ka mola ga maubane a ka se tshware gate la ga maubane a ka seke mara ge nka re ga ke nyake motho ka moga maubane ene a no tsena ka kgang ne motho wa ntelela wa nyatša ene go ra gore ke swantse ke dire se seng go mmontšha re ka moa ke monyake ka mo wa ekwa sese o re o raka moagišane moagišane o mmotša gore ka moase ka gago ke tlo notla ba e leng ka ga bona ba dira eng ge moagišane a fetša go bola polelo go ntšwa le nka se go threaten ka taba ya lehu and then ka no tšwela pele ka go tlogela o ka se threaten ka taba ya lehu ka no go tlogela wa tsena ka gaka ka mokgwa o ratang ka gona wa tsena ka dikamoreng ba yeng ge ba tlile moroka ba felela ka dining room kapa ka sitting room kapa ka front kapa ko motlhareng ka mora tša go robala di tsena tsene ke mang le mang ene motho wa moraka motho wa mmotša malome ka kapa gore bona monna modimo gore mosadi ya modimo ka mo ka gaka ke go botša le ka mo e leng ka ga geno moroka e leng difamilyng go le ka mora tše ding ga o tse borena go diagalang ka kuo o felela ka mo frante so mokgekolo wo kapa moagišane wo maatla a makakakaka a go no re le ge a bona re ka mo a kenyake ge a notla na o a tšea kae right taba ya bo matšhonisa ke maikarabelo a lena gore le fetše le patele le fetše a kere dikoloto batho ba natso ba di patela le pateleng le fetšeng ge e ka ba go kitima le bo matšhonisa ke lebaka la boloi ke lebaka la eng moroka o berekana le tšona lotše ke ngaka a setšo ge e ka ba gone nto e leng gore ge le bea tšhelete e topa tšhelete moroka ke ngaka a setšo moloi ga a tsebe ke lelemela motho o tseba ke setlhare moroka ka mogola o e beileng letšatši ge le hlaba le gone jale ke sure gore moagišane o theeleditše radio o a kwa gore nto a e dirang go go šitela batho ba ba modimo ge e ka ba o theeleditše radio moagišane a tlogele go ya ka metseng ya batho ka kgang moagišane a tlogele go tsena ka dikamoreng tša batho tša go robala e se wa ka mo yona e jalo fela nna ke a bona gore ge re ka re bitša moagelwane ka labone mo
re tlile go kwa ditaba tše ba ba tšhabang go di bolela. ya yona e gona A ka fihla mo moagelwana a bolela taba e nngwe e ka so. yona e gona Ee. a ba nyako e bolela e gona yona so Tate re mmitše. le ka mmitsa papa ga gona bothata. Ee. Ha gona bothata. Tše moagelwane. Koko. Ke a ikulela ntate wa ka. Ke tlatla ke bua difeng ha fihla mo. Ke tshwanetse ke bue dinnete. Ke tshwanetse ke bue dinnete akere. batswadi a gone bothata A o tsebe gore ga fihla mo o tla tlo bua o reng Koko. Ke tla bua ntho e seng yona ka mona. a gone bothata Wena o re rage. A ke re bjale re boletše ka ena ene ke moyeng. Ene a ka no boa a tla lata ntate Maubane a re Maubane gape batho ba loše be beng ba go botša se tšona. Ditaba šidiwa kry ya mogala boa Maubane ba la rue ditaba tše dintše di ka so. Re direng re bueng le yena ka labone na. All right. No re a leboga tše ntšhi re tla di feleletša ka moo. re a leboga batswadi le re emeleng ka mola reception ka fale re a leboga taba tša lena dikwagetše re lebogile kudu go menagane a re lebogile kudu ke tsena ka fa Tabeng ele ke sa o kene ganong papa ele ya mmea wa go kula ele gore ba go metse dinepe yona e re tue berekana. a ke re ke phate ke karolo ya thuso e swantšeng le e hwetše re a leboga le re emele ka mola. thank you ya maoto le a itsena ya moagišane ya pala gospel, hip hop, soul, goba a mapia, botšego le mosegare. Ka mogwera wa gago wa potego. 96.3 FM. FM. Ulapendeso ikurile mapulani kilingaka kirule mfurana wa malopo marani kwa la pena wachwaji wanka ile marupe ile mashuva kibonika nyana yela kaganyani anyana batoi la pale suki marupe kautragas losel nansa muchati waka alilibite la uralo buima Little bit of cena, kamihla yamaloba yes. Jwale ka naga ela, e nyorile bloodless. Utlwile selo sa motswadi wa ka le lebitse ka gare. A re morwa wa ka, ke belela lapa la ka. Mane o thibile metsi ale ka lešaba. A re lapa la gae, ke marupe ke mašuba-šuba. Jwale ka naga e ka e nyorile pula tle. Nna ke tlalelong batswadi ba ka, tlo etsa jwalo.
Mangani. No, ki different una le rona. I right motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96.3 ifm ankele mozondi mankgakganyane mankgakganyane re leboga metsotso ke 25 fela go itswela go ere a ya a lesometee 25 minutes after the hour 11 o'clock re a leboga bana bešo re a le dumediša ebile re a le amogela lane go la pitšentše kgolo ke tlo kgopela gore le tle le titsebišeng gore ke lena bo mang a ba ga mang ke moka re tle re tseneng ditabeng thobela Ke a le tamisa ka pitseng tse kgolo ka kgaso le batheletši. Ke nna Punana Maila fa sella Kgobokwana. re a leboga o tsamaya le mang Ke tsamaya le Sesi ngwana Mmamogolo. ke mang yena Thobela ke a le dumedisa ka kgatso pitseng tse kgolo ke le Makidi Makweng ke tswa faseng la Kapa Juice ke khapile ngwana wa mmangwane ya ka mo pitseng tse kgolo ke a leboga re a leboga mmagorena kgaetšedi yaka ke tlo bapala setsopolwana fa ke moka setsopolwana se ge se fetša go bapala ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga ba gešo difounu di ba silent ga re bitše maina a dikereke le baporofeta le dingaka ka maina ga re bitše maina baagišane ka maina se sengwe gape re kgopela gore re hlompe mpolelo kudu ka baka la gore go nne le mantšu a mangwe a e leng gore ka go ya ka leleme la sealemoya ga a dumelele go ka kwagala ka re ga tsebe ya motheeletši kgaetšedi ya katia di llefao Ka ga ke itlhalositše nna ke kgopela ntate ka kapa le ntate Moremi. Ke kgopela thušo ka mola gae ke dula le bana ba ka. Ke dula le bana ba ka re na boroko. Re sena boroko bana ba ka babedi ba go latelana ba tsena sekolo o mo tsena primary o mo tsena ka re itumetse high school. So nto ntla bang ko gore ba sekolong mo bekeng ba ya sekolong gabedi gore gararo. Ge ke botšiša gore lebaka ke eng ba re bona ba lapa. Le lapiša ke nna mama a re tsebe. Okay, ke tlogele. O wa mafelelo ga tsoga free go mpotsa gore mama gape nna ke bolaya ke maoto ke bolaya ke letheka mara ena nka lofa no ya sekolong. Ntate ka kapa ka molagae a re robale ene dilo tše ntšhi di bona ke nna. Go na le ntlwama jwang ka molagae ge ke dutse mo setupong go tla Marebisi a tswelela ka go hlabela
a ema khoneng ya ntlo mo ntlong ya majwang. Bosasa gape a tswelela Bodikela a ema mo khoneng ya ntlo. A tswang Bohlabela a ema khoneng a ya Bodikela. Bosasa go tswelela a mang a tswa Bodikela a ya Bohlabela. Ene nto e diraga mo bekeng e diraga gabedi. Ene a bona ke nna ke nosi. Tšatši le leng a ema Gate-ing, tšatši le leng a ema morago ga RDP. Bana ba tšatši le leng o mongwe ile a le bona re mama le rubiše selele ka tša letswai ka le gaša la tsamaya. Ka molagae re bona dilo tše ntši. Re bona magotlo bošego re robetse go na le go tlolelele legolo ka molagae la kutumanya re robetse. Kore ntlo nngwe le nngwe go na le magotlo ene a ra kgone. Go na le diphepheng kore go na le ditšhita dingaka a re robale bošego. Mo godimo ga masenke go lla mešito kore e no ba dilo tše dintšintši. Ene ka mola Gate-ing ya gae ba re ba epetse dilo mara nna dilo tšeo a re di tseba ene ke tša kgale dilo tšeo di le gona. So tabe kgolokgolo gape e ntlišitšeng mo pitšeng tše kgolo. A ke na batswadi. Mme wa ka o robetse ka 2022 October. Tate wa ka o robetse ka 2010. So ka molagae go le Swiss a ra hlapa a ra dira selo. Batswadi ba ka ba hlokofetša a sanke ba re hlapiša a sanke ba re dira selo. Ene se seng ke apere bolokwane ašeo. Mara lokwane bo bontshwenya ka gore ke kgona gore ke robetse bošego ke kry botonya molalo ka moka. Ge ke phafoga ke tshwara phete ke kira gore a wa phete e sa le gona. Tšatši le le gona ke robetse ke kira gore phete o ka re e ntatile molalo. Ge ke phafoga ke tshwara phetela e ke yona. Jwale a ke tsebe gore bothata ke eng gona moo. Ene se seng gape ka molagae go noga e kgolo mara nna sanke ke e bona. La mathomo ge e tlo ntšha ke motho a feta ka tsela a mpitša ke le ka moga ya re tla mo Gate-ing. Ge ke fihla mola Gate-ing a re ka moga geno go na le eng o hlo bonang ka re nna ke bone selo. A re go na le noga ka moga geno ene e kgolo. Ene nogo eo o tlo re wena go e bona o e dibale o rogwe ka mokgwa e leng e kgolo ka gona. A wa ka tswa ge ke tswa ke ya kerekeng ba mpotsa gore ka mola geno go na le noga. Ene noga e bošego ge le robetse e tsena ka mo dikamoreng ntlo tše ka moka ya le hlola gore le robetse na. A o ka go mona gore mo go le mo gomme ke tsamayang ba mpotsa ka noge gore ka mola geno go na le noga. Go pala le ge motho a tsene ka mola gae mme e be le moprofeta wa bolela gore ka moga geno go sebata mara nna a re se bone. Ene noge ba re ke kgolo. Ngwana gešo ile a re a le toropong ga le toropong o re a topa ke moprofeta a morela a re noge la leng ka mola geno le ruetšeng. A ra wa nna ke tsebe ka mola gae go le noga. Jwale ke bothata bo re nang le bona kua gae. Re tshwenya ke noga bana ba robale ba bang ba sekolong ba bang ga ba ye sekolong. Ne ke kgopela thušo. wa bokae ko ga geno? Ka go mathomo. Wa mathomo Ee le ba ba kae? re ba bararo. Last born ene mengwe me kae? A ka no bana le bo 30 something ke le 89. Le ena o apere bolokwane Ee o ba apešitše wena le yena? ee Okay. And then ge bolokwane bo bošego ge o robetše o ekwa mo boleng gona botonya botonya gore o bo file gore bo a tonya botonya le ka ice. mo molaleng. Ee
and then ge o tsoga o bo swara o kry-e bo le gona bo sa tonya goba ge o tsoga o kry-a bo fodile ge ke tsoga ke boswara ke kry-a bo sa tonya mara bo sele bo sa tonya so mara ge fokotsegile bogale o robetse o kwa o kare o tonya jwale ka ice ee ke phafoge ke boswara tšatši le le gona ge ke re ke robetse o kry-a o kare bo tatile ke selo mo bankimela ee o boletse ka ntlo ya majwae ka mola gae ee gantši dintlo tša majwae go ne le mo e leng gore ba di agela ka gore ba di rata go gong go tlwaelegile e le dintomba yona e be e le ya eng ntlo ela ge nna ke gola ka mola gae ke kry-ile ntse le gona mara e le ya koko ka mona robala na e agetse go no robala fela jale koko ga hlokofala mme a e tsošološa a e hloma jwang bo bompsa ka mola ke ga bo papago ee ka ga botata papago ke lasbon ee okay and then o boletse ka taba ya bana ee bana ba go bane mengwaga e mekae wa mathomo ke le 96 wa bobedi ke le 2005 wa boraro ke 2011 wa bone wa boraro ke le 2018 wa bone ke le 2011 wa bo-5 ke le 2014 wa bo 6 a ke na bo-6 wa mathomo wa latellang wa bobedi o ile a robala ke moshimane re a leboga and then ba tšhabang sekolo ke ba ba mo morago mo ke ba ba latellang o mogolo ba bedi ba e sa le thaka ya sekolo ee e sa le thaka sekolo and then ba no senya ke go ya sekolong ee go ba botsa re bothata keng ba no rena re lapeng ba lapile go ya sekolong ee and then wena jwale ka motswadi wa be o dirang ge ba fetša gore ba lapile go ya sekolong o wa bobedi ke ile ka tswa le yena ka ya mothotsokong so ge ke fihla kua ba mpotsa gore ngwane gore a be so ke sekolong o na le ditšhomi ene ba mmone gore ka mohlogong o tlo tswelela pele that's why ba mo dirile so a sa nyako ya sekolong and then ba re ba ka mo thuša ka eng ba re ke mo tliše ba tlo ba mo hlapise and then ba mo fe ditaele bale ka botsa motho o ka re nna ke na tšhelete ke sa kokotletša ee alright o boletse ka noga ye e leng gore e bona ke ba fiti ba tsela e bona ke ba porofeta gohle mo le sepelang ba e ntšha mo e leng gore ngwaneno o ile a re a le toropong kerekeng kae ba mmotšiša putšo ya gore noga ye le e ruetšeng go gopole ga botse ya ba taba gore lena jwale ka bana ga le tsebe to noga ye le mo ditorong ga le e le gore ga nke le e bona le mo diponong mo ditorong nna ke na le go lora noga mara a se kgolo mara ke na le go lora noga mo gong ke e tšhaba ore e le ka nokeng okay go e bona ka mahlo gona ka molaga ya sanke e bona ke no bona tše nnyane tše re hlong re di bolaya noga tsona di gona molagae tše ntšhi le ka mafelelong goba le ka mogare ga motse re ka mafelelong ka nokeng so goa ka mokgwa e leng tše dintšhi ka gona le nagana gore di ba gona ka baka la gore le dula kgauswi le sekgwa goba le nagana gore go ka be go diagalang ka tšona tata ka kapa a ke tsebe ka re tše dintše o no re mola o e bone o re o tlo e bolaya e tšhabe ene tše kgolo tše ke tsona di tlang mara go thoma ngwana mo gong a hlalosa re mama noga se ya tšhaba tše re di bolayang ke tše nnyane tše ka re o kry-a re dutse ka molapeng e tlege e tla go ya ka wena o a dumela gore go ne noga ka kua ga geno go ya ka nna ke a dumela ka re ke kgona gore ke dutse mo gong kore go no tla moyano mong wa go fisa kore o kry-e le nna merira ka e tšhaba ke sa tsebe gore gabotse go diregang gantši nto o diragala mosegare bošego bošego ene a ke robale nna aowa tšatši le kore ke ka mokgo ke reng mo gong dilo tša ge di tla
ga ke tsebe ka re tšatši le go tlong go diraga selo a ke robale nka robala ka 2 a ke robale no ke ra ke dutse ka morago ke lebeletse bana ba ba robetse. and then jwale ka ge o re o a dumela gore noga yeo e ka be e le gona ka kua ga geno o nagana gore e ka no be mmereko wa yona e le eng ka mo jarateng le mo maphelong a lena e dira eng? Ke nagana gore mo gong e ka no be e bereka ka rena ka re tšatši le leng ke ile ka re ke e le furugo bana ba ile sekolong ke šetše le o mogolo ke no tswa go tloga mo go ya mola mo mmering mola gating ke fitlha mola ke re ko topa ditlhotlhetša ka mo jarateng a ke tsebe gore ke eng e ntirileng gore ke eme go fitlhelela ntwe la e tsamaya e feta mo toilet ke ile ke boa kua ke rwele ditlhotlhetša ge ke thoma ke re mofase ke bona mohlale o mongwe o mogolo e ko o meta o so ka bitsa ngwane ola ka latlha dilo tsela ka bitsa ngwanela ka re tla mpontšhe ngwane ola a fitlha ka mmotsa ka re gape mo go fetile selo mara ke feta mo ke ya mola nto ne se gona a re mama jale ile kae ka ra ke tsebe a e bontšhe mo e yang a e bontšhe mo e tswang. Alright, le kae sese? Re gona Koko mathata a dinoga šia le a bona baporofeta ba le botja le a leka go lwantšhana le yona noga e go dula ka mo nokeng ga lena le bona go le safe a go safe ntate moreme ba le re tla dira bang ka re ke ga borena ene ke lapa la batswadi ya mara lapa la batswadi ge le dutse mo e leng gore go kotsi rena re le bana re kgona go nyaka pleke e leng gore right ge dipula di nele ka ge le re le dula kgausi le noka e lenapa le le kgole kudu le yona gore le tloga le le kgausi le yona a re kgausi le yona thata so le ge pula e nele kudu a e nape le batamela a e nepe re batamela le ba mafello a re ba mafello go na le ba mafello okay bothata le tshwenya ke noga ka noga re tla le thuša re le thiele yona modimo wa re thuše re itanye ntle le noga le tshwenya keng ke bana ba gana kwa sekolong ba bolela gore bona ba lapeng go ba tsoša furugo ebile wa kenang high school go mo tsoša gore tsoga o hlape o tla go botsa nna mama ke lapile o lapisitse keng ao le nna ke tsebe ke lapile a ke re o ka kgwetša bana ba ba šomiša ene nnete furugo ba tsoga ba lapile nako nngwe ngwana o notlela ke nto ngwe go no senya ke sekolo ke modibo nto eo ye ngwana a sepelang le yona ke modibo wa ekwešiša so ntle le bana le hloka eng gape nna ke bola ke maoto ntate bre lenyalo le kae motse wa gago o kae a ke na motse re nyaka tšeo re ya go kwa tša maoto tša malwetse re a kwa mara a re gopoleng gore re phela re ya pele bophelo ga ba ema o ka motlaleletša ka goreng mma gorena dilo tsa di bolelang ka moka ke tla re ke dinnete ka gore wa mpotsa tongo lengwe ya llang ka yona o botsa nna ke nna ke mo fileng maele a gore ngwaneso a re no founela pitsentse kgolo a go polane ene ngwano a bolelang ka yena a re high school o feta mo tlasaka tšatši le lengwe wa sekolong tšatši le leng gae o kgone ya sekolong gabedi mo bekeng no wa lofa and then ngwaneso o na le problem so ke a go utlwa gore manyalo a kae ga ba dule ene lla ke yona o nayo seo o ba humana mara ga ba nne o humana masogana ena ga a hloke o ya a hloke o ne mahlatse a ona e fela ga ba dule ke no se tsebe gore go fela yena pelo mara a se ke ka re ke no se tsebe le yena o fela pelo se se kana o ile wa ga mang Maila ga Maila kana ba ga Maila ke bapedi ne ke bapedi ya ke bapedi ba bina tloune and then pheta ya bolokwane e apara ke first born le last born
gantši ke tseba ba iapesha Last lastborn born, mara yeah. ba bantšhi mo gongwe ba no apesha firstborn le lastborn but pheta bolokwane ka bo yona ke kwele ba re ya gage e tonya jale ka aisa ya swanela go dira jalo a kry dipheta tše dintše bošego di a fetoga ngwanešo o tla itšea jale o ka re ke pheta wa kry e fetogile tšatši le lengwe e ka go kgama ya feleletše e le gore ya go gobatša ge e go ria jalo e ntšhe o rie bolokwane bo bongwe ene bolokwane bo phetha taelwa gona mo mothong then go fitlhana kwa gore o ka re motho wa bohlobole mose goba ke ba bophelo ka moka mme ntate nna ke Moremi re ke se e le bophelo ka moka yona ke bophelo ka moka o bo apara bophelo ba gago ka moka ka setšo ya ke mathata gona man o apara bophelo ka moka ka re rena mma go rena tata go rena a tlhokofala ba re nositse bolokwane a kere go tloga moo mma go rena ga a tlhokofala dilo tse di diragileng ka molagaeng le nna a di ankgatlha go tlhokofetse mang pele o tlhokofetse tate pele okay o ba le nweša ba se le ba apeshe se re apeshe okay a kere go a tlhokofala mme o ile ga a tlhokofala ka nako e la re swantse gore re nwe bolokwane ba beditse ngwana ramogolo a re apeela bolokwane nka no re a ra bonwa ka re ba re nositse bona bofisa ba nno re beya bona mo molomong ba re beya rena mo molomong ge re fetsa ngwana ramogolo a ba le maotong a rena ke a tsamaya ga a tsamaya ba apesa o wa lastborn bolokwane rakgadi na le gona ka mmotsa ka rakgadi ganeng bolokwane ba apara ko fela na wa gešo fela a re aowa le wena wa ba apara nna bolokwane bo ke ikapesitše bolela nnete ke homework yaka ne ke ya go nyakišiša ka bolokwane gore o swanetše motho wa bo apare nako e kae a ke re bolokwane go ya ka tsebo ye ke neng le yona enyane mmereko wa bona ke gore motho a se ka no phelela go robala ene o leke go lebala ka se se diregileng ka gae le o ka se napa lo tloša go wena fela le seke la napa le go gobatša kudu-kudu e be e le ke taelo ya bagolo ya gore ngwana a se ka kry-a šalane kgatelelo ya monagano a be le kamogelo ya gore motswadi yaka o kgathile tema ya gage jale o fetile go ya le ka bonnyane bo ke bo tsebang fela ga se be ka napa ke ria dinyakišišo tša gore bolokwane motho o swanetše go bo apara nako e kae wa ikwešiša ene se bohlokwa o swanetše o tsebe gore go o enwa bolokwane o bonwela eng ge motho nako nngwe a tlhokofaletše ke motswadi o kry-a no berekela go no ba le boroko bo bontšhi ke mola gantšhi ba mo apeelang bona ba mo nwešang bona but e re ke tle ke bue ka lesedi le le tletšeng le ke tla beng ke le kry-ile go bagolo ge ke ba botšiša ka taba ya bolokwane a kere so motho ga a no nwa bolokwane ebile ga a no apešwa bolokwane go na le lebaka la gore wa o swanetše o nwe bolokwane ebile o bo apare ntlo ya majwang e ka se no yagiwa e yagilwe ka lebaka ene noga e ka se bone ke ba porofeta ka moka ene motse wa geno o ka se rene ke dinoga tše dintši di gona dinoga tša batho di gona dinoga tša go ruiwa re tla nyaka go tseba gore noga ye e leng ka mola ye e leng gore ba e belaela medimo ya bolena ke efe ka gore go ya le ka mokgwa go leng ka gona go ra gore ke noga ye e ruileng ke batho ba ikwešiša se se le ka sebe le manyalo ka lapeng la bolena go ne le phoofolo bakgonyana ba ka se dule le dira ka gae lapa la go ba le dira tšona bo dinoga a lebe le mahlatse ebile ga lebe le tšwelopele ebile ga lebe le dilo tše di botse maela nna nka go fang ona jale ka ge ke le ngaka Moremi nka re go wena a ke go thuše ke seke ka thuša wena o nnoši ke thuše le bana bao ba sa nyakeng go wa sekolong bana ba bantši ga se be ba lemoga gore ngwana ga ya sekolong wa lekiwa motswadi ga ya mmerekong wa lekiwa motswadi ga ya medurong wa lekiwa o re phela bophelong ba go lekiwa e le ge batho ba sa nyake go bona re ba la kgatelo pele so potšišo wa ka ši le tlhokofaletše ke batswadi le hlapišitšwe le suswi la batswadi na a la hlapišwa lona
go hlapa leswiswi la batswadi go botlhokwa. Go na le leswiswi la ditaola, go na le leswiswi la ge motho a tlhokofaletše ke batswadi, go na le leswiswi la ge motho a romelwa ka meleko ya dithokolosi go mo riela mapheko, go mo hlolola seqhitho gore a se ka ba le tšwelopele. O swanetše o hlape leswiswi la batswadi ka ge le motse ka bona o swanetše go hlapišiwa go tloša dirithi tše di sa nyakegeng mo go lena. Lapa ka bolona ge le berekilwe le ya phela le swana le wena, le tlo go botša, le tlo go fa boroko, le tlo go fa mahlatse, le tlo go fa megopolo e meraete go le ka gare ga lona. Bo digateledi ba tla tloga. Pušo ye o e nyakang a re tlo thuša wena o nnoši. Bona batswadi ba ba gago o ka hwetša ngwanešo ba se ba robala gabotse. Wa bolela nnete. Ee, wa kry-a e le gore le bona ba swanetše re ba robatše ba dula gabotse. Ba ekwešiša. O godile ngwanešo. A go bohloko ba go swana le gore monna a tle a fe mosadi ngwana ga fetša monna a tsamaye. O hlola bothata bo bogolo godimo ga mosadi o ka lebaka la gore monna o mongwe ga e tla o tlo re ga a botšiša rone bana ba bakae o kry-a palo e oketšegile. Ge ke se ka kwa gabotse ke kwele o ka re bana ba gago ba 5 ne go ra gore monna o tlo mo kry-ang gone jale go ka mo dumelela wa mo fa o mongwe ngwana jale o swere number 6 and then jale go ra gore palo ya bana ya oketšega mara lenyalo ga le gona. Lenyalo ga le gona. So a re go thuše then dilo di loke. O nyaka monna o mongwe goba o nyaka gore o mongwe wa bo papa go bana a boe. A ke nyake monna. A ke nyake monna. Kgaetšedi o ka se kgone go phela o nnoši. A re tšeeng bophelo serious. O ka se phele o nnoši ngwanešo. Ya gore ga o nyake monna a se yona. O sa gobetše. O sa gobetše ke ya dumela. O sa gobetše. Ba fela ba re go ne dijo tša semoya le dijo tša ge nama e nyaka go ja di gona. O tlo te kgotsofatša mara go tlo ba le mo gongwe o pallang ke go te kgotsofatša gona. Go a bontšha gore go nyakega ntate ka mo ntlong. E se ka taba ya kamora, ka taba ya gore go gobetše moyeng go be le motho o bolelang le yena. O swanetše o be le molekane gore o tlo kgone go ba lelapa la gago. E sale le kudu gore o ka napo wa re no modimo nna o ntemile dilo ka moka gore go lokile ke tla godiša bana. Molekane yena bona ke a mo kry-a molekane mara bothata bo mo gona. Molekane wa mo kry-a bothata bo go wena. Jwale a re lokiše wena. Wa ikušiša. Jwale le wena go ka dumelela thokolosi e re o se ka nyaka monna. Ke bothata. Papa go wa mafelelo kae? O robetše. Okay. Ka morago ga gore a robale go ne o ileng wa kopana nae. O ka yena. Ka morakile. O morakile. Why o moraka kgaetšedi? A ke tsebe le nna. O no morela wa re monna modimo A ke sa go e no tlama croquet o bonane le tsela. O be a dirileng ge o šalle o moraka ngwanešo? A dira se. Le no tsoga ka moka wa nape wa re ga a fetša go apara dikekene poposa wa rona po di apare le ruri. O tšwele ruri. Ekwa? Jale gone jale o sonoro. No, a gone molato ditaba tša la di kwagetše bana bešo. Moroka re rumele yona ke moka ya rumele yona ke no e bea jwale. Ya malome ka kapa di number tšela tša ko Groblersdal a ka di swara mo go nna gone jwale. Ke tla di share mo Facebook. Magagesho iya ke butši ko Groblersdal. Ke thoma go bereka ka Friday.
this Friday ya yona Friday ye re ya thoma bothata ba ko Groblersdal re gopela batho ba go buka re na le ntlwana e one ya go ithumela space sa rena ke se senyane go ne le mo gong re sa leka go ka boledišana le bona re o bula gona kudu ke plekela ke buletše batho ba e leng gore ba bereka o kry-ile gore motho o a nnyaka o tla gae wa ntlhoka then ke a tseba gore ga a bukile a re ke kgopela go tla ke bonane le moremi ka Friday Groblersdal then ke a tseba gore nna le yena re tlo kgona go kopana ke tlo share di-number tša gona tša ko Groblersdal tomorrow o ka kgona go buka ka email go o buka wa ba botša gore ke kgopela go tla ka Friday ye so tšatši le o ka no tšea letšatši mmerekong o tlo nkry and then wa buka le nako a gone gore o ka ntlhoka a gone gore o ka ntlhoka ka lebaka la gore motho a tla beng a bereka ka go amogela bao e lego gore ba kgopela go tla go bonana le nna ge e le gore ke ba le mabaka o tlo boela go batho bao a ba botša gore no ngaka ka tšatši le leso o tlo ba le mabaka a re tšeeng letšatši la gore so ke tlo lefa number ya gona Groblersdal ba banong go tla magagešo re ka se kgone go dumela plekela ke kore ish re naganela batho a re nya kore o kry re beile batho ba ba close to 100 mola ka ntlo e one ya boithumelo and space sa gona ke se senyane so at least go no mo gong re sa leka go boledišana le bona ba ne pleke e kgolwanyana ke mo e leng gore ka tla ra dumelela gore go tle mang le mang fela Friday ye ke a bula ko Groblersdal re office ya rena e gausi le ya ntate Mphela wa lawyera moago mogolo wa ntate Mphela ga o bona mola o tla bona boto shile ngwadile mola gore no ngaka moremiši wena mo and then ra kgona go ka thušana le lena ka mokgwa go nyakegang ka gona ba balwetši ba e leng gore ba fokola tabeng ya monagano ke kgopela gore ba ba iše gae straight balwetši ba go hlapa ba go futha ba go orela ke kgopela ba tle ka gae straight ke bile le molaetša o mongwe ko o kry-ile go tšwa kua go ba le ba ka mola tleliniking ya Gaborena ba boletše taba ye nngwe bohlokwa ntate Maobaneši ba re ngaka Moremi balwetši ba gago ba tšwa kgole re kgopela gore balwetši ge ba bona bolwetši bo sa thoma batle ba ska re fa balwetši ba fedile ke dumellana le bona ke dumellana le bona ka lebaka la gore go ne seemo se sengwe Maobane le nna ge molwetši ga a fihla go nna ke kgona go bona gore wo a se waka ge ke mo iša tleliniking tleliniki ge e fihla le yona e re le nna mo ga se waka straight ba thoma ba refera molwetši wa kae wa sepetlele mafelelong ka mola Dennilton o kry-a ba šetše ba swere balwetši ba 40 to 50 ba tswa go Moremi then batho ba le bona ka mola sepetlele ba thoma go putša gore mara ga botse Moremi o bereka dilo tša gage jwang nako ngwe o kry-ile gore phošo ga se yaka ba mpha molwetši ya go betše a gone gore nka moraka ke swanetše ke mo amogela ge ke amogela molwetši bolwetši bo godile mo ke swanetše ke thušane leng le ba sepetlele so ke no kgopela magagešo ba e lego gore le na le balwetši ka gae ke kgopela gore le seke la emela gore bolwetši bo gole e be gona le botlišang ke boe gape ke kgopele le ba baneng le balwetši Maobane ba batlang mo pitšeng tše kgolo a ba seke ba emela go godiša bolwetši gone bana ba bankile ka ba kgopela kua moragong ba le ba go se bone a se be batla le gone jwana alright and then ke kgopela gore ba tle nako e sa le gona ka gore tše dintša dilo re palela ke go ka thuša batho ka lebaka la dile ye e bang gona so ke tlo no kgopela gore no re berekišaneng gabotse ntate Maobane nna ke leboga kudu ba ka tla go sasa ene ge e le gore go ne le banoka go sasa ba tle e sa le ka pela because go na le batho ba ba kgopetšeng gore ke tle ke ba felegetše nokeng ke ya leboga ntate Maobane re lebogile motheletši wa motse community radio gona